Tonakgolo Mokgosi o amohetse dipatlisiso tsa komishini ya dintwa tsa ketapele ya borena ba Bahurutshe Ba Ga Gopane AMIE e hlokomedisa hore phepelo ya nama sehleng sena sa boithabiso e kotsing haeba mmuso ha o nke kgato. Motse dipapadi sehlopha sa basadi sa Proteas se otlile Scotland ho mohope wa lefatshe wa T20. E re ke amohele mohi ke thopi ya Mokoatle. Tonakgolo ya Northwest Mokgosi o tiisitse diphuputso tsa komishini ya dipatlisiso tse mabapi le qabang ya boetapele ba setso sa Bahurutshe Ba Ga Gopane e kgothaleditseng hore monghadi dikgetse Gopane amohelwe e le morena e moholo wa setso sa Bahurutshe Ba Ga Gopane. Tonakgolo Mokgosi o ile a tshwara kopano le baipilaetsi ka Laboraro la Larobong Phalane 2024 motseng wa Gopane le Hurutse mo a ileng a senela diphuputso tsa komishini. Komishini ile ya fumana hore ka 1995 Tonakgolo ya mehleng eo ile ya fana ka lengolo la thonyo ya morena Janjo wa bobedi e monkang ile morena e seng ngwanakwana kapa ya tlang ho kena ka mora nako itseng. Tonakgolo Mokgosi o boetse a kopa hore lekgotla la setso le thewe botjha ho tsamaelana le melao le meetlo nakong ya matsatsi a 60 hore morena le lekgotla ba thehe botjha khuduthamaga hore maemo a lefa a bahlomphehi le dihlooho tsa bolaodi ba dikgotla di netefatse pele ho mafelo a 2024. Letona la temothuo le kopanong e tshohlang taba ya tshireletso ya dijo. Letona la temo John Steenhuisen o abelane ka dintlhakgolo tse ka sehlohong ho tswa diphuputsong tsa tshebeletso ya dijo le tshireletso ya phepo mane Pretoria. Bongata ba malapa ho phatlalla le diprovinse tsa Afrika Borwa ha sireletseha ka dijo. Ena ke enngwe ya dihlahlobo tse fumaneng dipatlisisong tsa tshebeletso ya dijo le phepo. Mme hlahlobo ya dipatlisiso e batla pono ha ka hare ho maemo a ha jwale a tshireletso ya dijo le phepo ka hare ho naha. Hlahlobo ena e ile ya etswa diprovinse kaofela tse 9 ka ditlaleho tse 10 tse hlahisitsweng e le nngwe bakeng sa provinse enngwe le enngwe le tlaleho ya naha. Mohiri ke behetse na mona re kena tsa matjhaba di latela. Palo ya diphoofolo tse hlaha ho phatlalla le lefatshe e nyehlile ka peresente tse fetang 70 hodimo ha halofo ya dilemo tse 100. Sena ke ho ya ka World Wide Fund for Nature WWF. Conservation Charity hlahisitse ha ine e bala ka Labone e lekola mefuta ya diphoofolo e fetang dikete tse 5 tse antshang dinonyana, diphoofolo tse phelang tlasa metsi, dihabi le ditlhapi. E hlokomedisa hore bodulo bo kang moru wa pula wa Amazone o ne o fihleletse ntlhakemo ka bokgoni ba hore bongata ba mefuta ya diphoofolo e mengata e ka shwa kapa ya lemala. Tlaleho ya lefatshe leo ho phelwang ho lona e fumane ha palo ya dikete tse 35 e tlasa tekolo e wile ka peresente tse 73 ha e sa le selemong sa 1970. Empa motsamaisi kakaretso wa matjhaba wa WWF o kgolwa ha ba ntse bana le monyetla wa ho pholosa diphoofolo tse hlaha tsa lefatshe. Mwiri ke behetse na mona re hatele pele ka kgwebo ya latela. AMIE e re phepelo ya nama sehleng sena sa boithabiso e kotsing haeba mmuso ha o nke kgato. Mokgatlo wa nama e yang kantle le e tliswang e leng AMIE e hlokomedisitse hore ditlhoko tse lekotsweng ho tswa ho Border Management Agency le BMA di baka tiehiso e ka amang le ho thefula phepelo ya nama Afrika Borwa nakong ena e tlang ya sehla sa boithabiso. AMIE e ipileditse ho mmuso ho kena hare ho rarolla ditieho tse teng madibohong a rona. Taba eo e leng bothata bo boholo ke ho diphemiti tsa ho tshediswa ho tlisweng ha nama e leng tshebetso e mokgatlo o itseng e ne e nka dihora tse 48 empa ha jwale ho nka matsatsi a 8 ho isa ho a 9. Mekgwa ba rona ke beha mona re kena tsa dipapadi di latela. Sehlopha sa basadi sa Proteas se otlile Scotland ho mohope wa lefatshe wa T20. Afrika Borwa e nkile bohato bo bong hape
ho ya ho seka makgaolakgang ya matha iketlile ka tlholo ya dirane tse 80 kgahlano le Scotland o mohope wa basadi ho T20 UAE. Ba phamisa tlholo ya bobedi ya tournamente. Ha jwale Proteas di dutse hodimo ho grupu ya bona. Proteas di tla tobana le Bangladesh papading ya bona ya ho qetela ho grupu Dubai ka Moqebelo. Dipapadi tsa ligi re kena ho tsa bolo ya moto. Dipapadi tsa ligi ya UEFA di a tswella. Bomampudi ba mehleng ba Europa eleng Italy ba tla tobana le Belgium ho ligi ya setjhaba ya UEFA lebaleng la Stadio Olimpico Rome ka 8:45 bosiung ba kajeno. Italy hapile papadi tse pedi tsa pulo kgahlano le France le Israel. Kgweding e fitileng e kanne ho hapa hore e kene dihlopheng tse tlang phunyeletsa ho draw ya mohope lefatshe wa 2026. Mme Belgium e kwetliswa ke monna wa Italy Domenico Tedesco eo a netefaditseng ka Laboraro hore Romelu Lukaku o nkile qeto ya ho se be le sehlopha jwalo ka ha a hloka nako ya hore a bone mafulo Naples. Israel e tlankana le France ho UEFA lebaleng la Borsig Arena Budapest, Hungary ka Labone hobane Israel e ne le bona bo amohedi ba baeti mme ka lebaka la hore hona le dintwa tse teng ka hare ho bophirima ba Asia seo se keke sa etsahala. England e tla tobana le Greece Wembley ho yona UEFA thapameng ya kajeno. Dihlopha tsena di nkana kgetlo la pele ha esale selemong sa 2006. Modifella mona le tsena tsa dipapadi ebile ke pheletswa ditaba tsa rona tsa thapameng ya kajeno lo fitana kwetlang hape nna le mefa ditaba ratehang re ho wena e tshweu kgotso.